Dobar dan youtuberi, u današnjem tutorialu ću vam pokazati kako da gledate televizor preko interneta. Znači, idite na ovaj sajt tvsvuda.vektor.net, onda izaberite ovo televizija i tu imate kanale. Znači, net mora da vam ima prosječnu brzinu da biste gledali, da ne bi imao nikakve smetnji. Evo vidite kako dobra slika, nema nikakvih tačkica, ništa, nesecka, vidite kako je ekstra. Znači prva turska televizija, evo vam prva turska, evo i tu ima neki jebeni crtani, happy. I tu crtani, BDS2. Ovo je Pink, pardon. Evo, opa. Dakle, tu možete da gledate ovako televizor, sklonite listu da nam ne smeta, ovdje povećajte, ovdje pojačajte, ovdje povećavate sliku, vidite kako dobro. Tako da možete slobodno da se igrate do sa tim, ništa da se javite i pozdrav u sljedećeg tutoriala. Evropski standardi, šljakaš za klopu, boli me bre kurac, jebe mi se za Evropu, drže gej paradu, pa koja